Ni hindi ya mucemanio gatagati ka aikari a gicigo kia ubunge gia Gicugu na urugamiriri wa kambuni ya mai ya Tana. Itanya ria mucemanio uyu ari kuheana mendekithia megie tabarira ya utabia wa mai maria mararutwo gicigo-ini giki gia Gicugu na gutwarwo matura-ini mangi. Kuringana na muingi guku no nginyagia magunike kumana na tabarira eno kuria mahinyiriire ati marenda mambe maheo mai muira wa matambitio matura-ini mangi. Ona gikuya kiuga atiriri ona gitunyo mwana ni ikagirwo mungu ni turenda kumenya atiriri ithuwe mai maya ni twero wega marabitukira aba mathiki ruguya macoke maikuruke yathagana kitegu beba nduigo moka Gicugu kithi matirathi marathi kwa Wambugu macoke mathi kwa Kabinga mathi na kuu kitegu ithuwe na ithuwe andu akabarie twatigirwa ki tigatware mai matutigirire koguo no twende tukorwo tugitetheka ni mai aya na njira ya kurima umenye guku mumenye ni ta green desert guku ona kukwe binde kinyaga ona sanita riri wageria kurika atiri gakorwo bari umite piu koguo no twende mutukonicinde nigetho ni ithuwe tugakorwo rira kwara piu no tukurio na masukuma tube ciana. Mwena-ini wao kambuni ya mai ya Tana kugerera murugamiriri munene Philip Gicuki ni eraniire ati gicunje kia 40% kia aikari a guku nio mekwamba kugunika na mai mbere ya macokete gutambio. Tunataka kila mtu by 2030 tunataka kila mtu haya akifungulia maji kwake, na by 2022 tunataka ukihesabu watu 10 watu 8 wako na maji. Ni sawa? Sio kama saa hii ni watu ukihesabu watu 10 ni watu 5 wako na maji. Tabarire no ni gathiriirio ni atongoria matiganite aria marari mucemanio-ini uyu makiuga ati president ni akoretwo muhari-ini wa mbere guthikiriria mateta ma muingi wa Kirinyaga. Ni twendaga kurumirira project cia national government twi kindu kimwe na kuruirira kiboto kia Gicugu na Kirinyaga wonde. Nishukuru serikali ya Uhuru Kenyatta kwa hii kazi inaendelea hapa, na ile ingine tunatarajia itaendelea kila pahali Kirinyaga County. Tondu uria muigua muradi 1.2 billion muradi wothe it is niguo muradi wa munene muno wa mai Kirinyaga County kuma the obiro kontrabetia. Tabarire no iria ni ya muigana wa ciringi bilioni 2.1 itanyitwo kuguna makiria ma aikari 390,000 a kaunti ya Kirinyaga na oho mbeu njithi ni matanyitwo kugunika na mawira. Handu-ini ha Kameme TV getwo Waithira wa Kihara.